Hehehe, pozdrav ljudi. Realize that they don't want you. It's a lonely road where the forgotten go, where your misery finds its company. Dobrodošli ponovno, nakon dugog vremena, dobrodošli na Krokrack server, to jest novi Krokrack server, ali nazvat ćemo ovo nastavkom treće sezone, jer prava treća sezona, naš host kojeg smo imali, kojeg nećemo imenovati, je odlučio jednostavno da prestane sa radom. To je host kojeg smo naravno platili i kojeg smo imali dosta dugo. I on je odlučio prestati sa radom, tako da smo izgubili mapu i sve, no zato smo krenuli sa novom. I ovo ćemo nazvati kao nastavkom treće sezone i tako ćemo pretvarati se kao da je ovo još uvijek treća sezona, makar sam ja već 3 ili 4 epizode snimio, no nema veze. Ovdje sam se stvorio i netko mi je ostavio ovaj poklon ovdje. Mislim da je to Earthquake, ako je on, tebi hvala puno, ako je netko drugi, ja se ispričavam, nadam se da se ne ljutiš, no da. Ostavili su nam mali poklon. Ovo ću naravno ja također srušiti, samo mi trebaju mi neki toolovi. Kao što vidite, krenuli smo jučer, ja mislim, ovisi kada ova epizoda dođe, no kao što vidite nije puno toga napravljeno. Znači imamo ovdje jednu javnu farmu za sve, imamo znači sugarcane koje ću si ja malo uzeti za sebe, imamo ne toliko puno stvari, kao što vidite, neći crafting table i furnace, dek smrdi, znači već počinju malo i trolovi. Ovdje sam vidio, znači hrpa cvijeća, samo ne znam zašto je ovo cvijeće ovako zbagano, ali dobro, možda je to do mojeg texture packa. Wow, zbilja je svo cvijeće zbagano, evo popravit ćemo mi to. Stvorili smo se eto u tom predivnom flower biome, zove se Flower Forest, i ovdje već imamo nečije kuće. Ljudi su krenuli već polako sa gradnjom, tako da zašto ne. Tamo u pozadini se također nešto gradi, ovdje je leteći cvijet, ovdje imamo konjića. Tako da vidite da nije nam aktivnost pala. Naravno imamo ljude na serveru koji će ovdje igrati. Wow, i tamo je dolje kućica. No što se tiče ove pod navodnicima sezone, to jest treće sezone, naravno bit će world border koji će se polako širiti i tako će biti zanimljivije igrati. Također pravila su uglavnom ista kao i prijašnjih sezona, tako da ništa posebno. Naravno imat ćemo broj smrti i one sa glavama, opciju dok ubijete igrača da dobijete njegovu glavu. Isto tako, ja ne znam kako ću se sada spustiti, najbolje da srušim odmah ovo drvo i da si počnem skupljati drva. No što se tiče mene i mojeg snimanja na serveru, ja se nadam da ću moći izbacivati epizode često, zato što je počela, to jest davno je počela škola, ali ja sam sada 4. razred srednje i u Hrvatskoj imamo nešto što se zove državna matura i za to se spremamo dosta dugo vremena, tako da ispiti i škola su mi trenutno veliki prioritet, tako da ako neće biti redovno epizode, znate zbog čega je, zato što učim, zato što se pripremam za državnu maturu. I ovdje ovaj otočić mi se baš dopada, ali nije otočić nego je poluotok. Šteta. Možda ćemo ovo moći i iskopati. Ja bih htio ovdje svoju kućicu na tom otočiću napraviti. Sad sam dobio ideju. Ovo je od velje. Ima 2 magarca. Jako lijepo. Tako da ja ću si vjerojatno ovdje napraviti znak i napisati da želim da ovo bude, da je ovo moje mjesto, da nitko to ne dira. Tako da evo, to ćemo napraviti upravo sada. Jedan sign ćemo napraviti. Polu otok od Luka 5253. Eto, označili smo to tako. Stavit ćemo i par torčeva da rasvijetlimo to, jer sigurno će biti u noći puno mobova, tako da ne želimo da nam se ovdje išta spavna. Ali eto, mislim da se sviđa, dosta je velik, ako i bude premali ovo možemo lagano malo skratiti. I da, sviđa mi se ovaj otočić. Ovo ću ja naravno vjerojatno iskopati, tako da izgleda kao da je pravi otok. Evo, postavit ćemo i tu malo torčeva kod ovih magaraca. Imamo tu jedan chicken. Tako da, sviđa mi se mapa. Evo, prvi put sam sada ušao i
zanimljiv je seed svakako. No eto, ja idem krenuti polako u mine, idem si polako skupljati resurse, materijale i znate već sami kako to ide na početku dok krenete igrati Minecraft, tako da ovo nije previše zanimljivo, vi ćete to sve lijepo preskočiti i vidimo se dok imam nešto za pokazati vam zanimljivo. U redu ljudi, ovo može završiti jako loše. Prvo zato što je ovo jedina hrana koju još imam. To su ova 4 hunger bara. Drugo je zato što čujem zombija negdje. I ako dođe i gurne me, izgubit ću sat vremena vrijednog majnanja. Kao što vidite, ovo je sve što sam skupio. I kao treće, našao sam diamonde. Vidite ih tu u stropu. I samo se nadam da ovo neće loše završiti za mene. Tako da mi ćemo sve lijepo ovako osigurati. I imamo mjesta u inventoru za naše diamonde. Uzet ćemo diamonds. Achievement smo dobili. Opa, tu ima čak puno komada. To će biti 6 komada. Jako lijepo. Mole me da idem sleep. Ne mogu sleep zato što sam u mineu. Tako da ja ću izaći sa servera da oni mogu odspavati. To jest da si stave dan. A ja vidim tamo još nešto. Ja idem izaći iz servera da ovi spavaju. Imam odlične vijesti ljudi, osim ovih zombija koji su me došli posjetiti. Našao sam još diamonda ovdje i tamo, tako da ćemo ih naravno pokupiti. Ovdje moram pripaziti da nema nešto ispod, to je dobro. Ajme, ovo je velika vena, ajme, imali smo 6, a sada imamo 15. Wow, to je jako puno diamonda. Ovdje ćemo samo rasvijetliti i pogledati da nema ništa što bi nam moglo doći. I na brzaka ću si kraftati par torčeva. Tako da možemo i ovdje rasvijetliti. Ajme, ovo je bilo jako lijepo. Tako da vidimo imamo li ovdje šta. Uskoro ću morati ići na površinu. Uzet ću i ovaj iron. Imam hrpu irona, oko 3 staka sada već. Ja mislim, tako da i irona smo si skupili. No idem po one diamonde tamo. Ovdje je jedan na površini, ali da, naravno nije to samo jedan. Molimo se što više. Oho, imamo tamo creepera. Moramo pripaziti malo na njega. Da, uzmemo još i ove diamonde. Tako, 20 komada. Ja ne bih mogao više poželjeti i jako ćemo oprezno se boriti protiv ovog creepera jer nemam nikakav način regena i ovo je sva hrana koju imam, tako da ja ću sada krenuti prema gore i pokušati naći svoju bazu. Nadam se da ovo nije previše nisko, 26. A dobro, malo ćemo kopati prema gore, uzet ću još ovaj coal usput i čujem zombije, tako da nije baš sjajna situacija što se tiče toga. Ali nadam se da će sve biti u redu. Ja idem pokušati naći put prema doma sa svim ovim vrijednim stvarima koje imam na sebi. Ovo će biti zanimljivo. Ovo je bila jedna jako lijepa avantura. Kopao sam prema gore. Skoro me ubio zombi, kao što vidite pola health bara mi je nestalo. I također sam skoro umro zahvaljujući ovom rotten flashu kojeg ću od sada uvijek nositi sa sobom. Sam preživio. Ovo mi izgleda poznato, mislim da je na onu stranu naš otok, ali ovo je bilo jako zanimljivih sat vremena majnanja i dosta toga sam obavio. Kao što vidite po mom inventoriju imam puno stvari sam našao, lapisa, puno redstona, coala, irona 1, 2 staka i 47, 20 golda, tako da ovo je bilo jako lijepo iskustvo. Nisam dugo vremena ovako majnao, pogotovo ne ovako dugo, zato što na Krokrack serveru, to jest prošlu sezonu, imali smo dosta toga i nismo trebali majnati, ali evo nas, tu smo mi, nismo zapravo toliko daleko ni otišli, ali smo otkrili jako puno špilja. No eto, ja sad idem ispeći sve ove iteme i tu dolje je spawner, to sam također primijetio jer sam tu da krenuo majnati i tako. Ja si idem ispeći sve iteme, idem si naći hranu normalnu i sve je u redu za sada. U redu ljudi, ovdje sam si malo organizirao stvari, imam 2 chesta, ovaj gornji je općenito za
razne stvari, kao što vidite, add-on je za vrijedne stvari i blokove i upravo me napao ovaj skeleton, tako je, daj mi svoje kosti. Kao što vidite imam čak i dobre hrane, imam mutton i ovdje negdje imam, ne znam gdje sam stavio, nešto malo chickena, ali imam i steak. Ne znam, ne znam gdje sam, 14 stejka. Zapravo dao sam nekome steak, ne mogu se sad sjetiti, imao sam pola staka stejka, tako da ubio sam dosta krava u močvari i također imam 26 slime bolova i puno irona i sada što mi treba je drvo, jer će ovdje ići jedna epic vrata, tako da ćemo ovdje sagraditi jedna 3x3 vrata koja će biti potpuno nevidljiva s površine. Ove ćemo malo urediti, a dolje će biti naša baza, tako da, to jest spawn kućica. I jako sam uzbuđen zbog toga. Ja skupljam trenutno drvo i ne znam što je ono tamo, je svjetlo nekakvo. Skupljam drvo jer mi treba za pistone i samo sam vas htio obavijestiti što trenutno radim, čime se bavim. Naravno skupljam i ovdje, ali ovo obavezno, ne vjerujem, posadim ponovno jer ne želimo cijelu šumu uništiti. Ova drva naravno ja poslije posadim, ali za sad ih evo samo uništavam i sada moram ovo zakrpati. Joj, creeper, što volim creepere. No eto, to sam vas htio obavijestiti što radim sada, moram ići još po dirta. Joj, super, još i skeletoni, vidimo se. Ok ljudi, imam vam puno toga ispričati. Upravo sam se vratio iz sat i pol majnanja, to jest istraživanja jednog mineshafta i mogu vam reći da je to definitivno bio najveći mineshaft kojeg sam ikad našao u Minecraftu ili ikad bio u Minecraftu. Sat i pol ja sam njega istraživao i sat i pol nisam ni skupljao sve materijale, nego samo one koje sam stigao. I kao što vidite, ovdje se peku 2 staka irona, 1 stak golda, podijelio sam ostalim igračima još oko pola staka golda. U ovom čestu imamo hrpu već irona, koula, lapisa, golda, čak i diamonda i redstona. Kao što vidite, puno resursa ovdje već imamo, a eto, to je ovo, još nisam ni dodao u ovaj chest, znači jako dobro smo krenuli. I također sam našao carrot, našao sam melon seeds, pumpkin smo već imali, ali melon seeds koje ćemo upravo posaditi, uzet ćemo i ova 2 štapa i našao sam jako puno toga i stvarno sam zadovoljan. Uzeo sam gravel umjesto cobblestona, to je bilo pametno. Ovo ćemo vratiti. Odmah ćemo ih posaditi, ove melone, jer trenutno ih nema nitko na serveru, tako da ćemo ovdje postaviti ovako 2 i njih ćemo posaditi ovako. Možda malo i bone milla ovdje ubacimo, zašto ne, da odmah krenu rasti, tako da ćemo im dati ovako. I ovako, ovo su potato i njih ćemo isto bone millati, neka malo brže narastu. I ovdje imamo naš wheat, makar hrana nije meni problem, jer imam dosta stejka i znam gdje se krave nalaze, tako da neće mi biti problem. No eto, htio sam vas obavijestiti da jako puno sam minao i istraživao, čak sam našao 19 obsidijana za naš nether portal i beacon ako će nam trebati, to jest enchanting table. I da, stvarno, već imamo jedan melon, ovo je bilo i ekstremno brzo. Eto, sad ćemo podijeliti igračima 3 melon seedsa. Da vidimo ovdje, mislim da Kermanox radi, tako da ćemo njemu dati. Kermanox, izvoli. Izvoli, eto, nema problema. No, da, evo kao što sam rekao, ja ću krenuti sada polako kreftati pistone i sve za ova vrata, no u prvoj epizodi nećemo raditi ništa redstona, nažalost, samo ću pripremiti sve za sljedeću epizodu, tako da ja idem pričekati da se ovo sve lijepo ispeče, onda ćemo lijepo kreftati i to će biti to za prvu epizodu. Ja se ovdje bavim svojim poslom, craftam svoje stiki, pistone, proširio sam ovo da izgleda kao da je ovo zapravo otok i onda dođe Diabet Man i donese mi ovo. Donese mi ovaj predivan poklon i ja stvarno
nemam riječi kako bi mu se zahvalio, jer stvarno je predivan. Čak mi je donio i cobblestone, rekao sam da bih trebao cobblestone. Hvala ti puno, hvala ti puno. I ima lijepi cape, da, sviđa mi se ova tortica na njemu. Definitivno posjetite njega na YouTubeu, jer eto vidite, od on majnati. No ljudi moji, to bi bilo to za prvu epizodu na Krokrack serveru. Nećemo zvati ovo prvu epizodu, ovo ćemo zvati četvrtu ili petu epizodu, ne znam točno koja je po redu. No da, eto, kao što vidite, u novom sjajnom Iron Armoru sam i vidite dolje iskopana je rupa za nešto što ćemo raditi u sljedećoj epizodi, tako da ako vam se svidjela ova, kliknite like, podržat ćete mene i ovaj serijal, u komentare napišite što god vas zanima i što god želite znati i mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav! They don't want you.